Batman bajarekî Bakurê Kurdistanê ye. Bi Bedlîs û Mûşê, Sêrt û Mêrdînê û bi Amedê hatiye dorpêçkirin. Li derdorê girê wek Kûrkî, Sûmakî, girê Amer û Heskîf mirov dikare şopên dîroka 10,000 salî li Herêmê bibîne. Li her quncikekî wê bedewiyên dîrokî, çandî û xwezayî hene. Bi şikeft û bermahiyên xwe yên dîrokî Heskîf warek qedîm û xwezayî ye. Gora Zeynelbeg, Kaniya Sasonê, Dêra Mor Kuryakos û Muzeya Batmanê nirxên bêhempan e û dîrokî ne. Êlih di sala 1940 de piştî dîtina neftê li Herêmê geş dibe. Di sala 1990 de ji Sêrtê vedqete û bi serê xwe dibe bajêr. Nüfusa bajêr derdorê 800,000 ye. Qubîn, Kercews, Heskîf, Hezo û Sason jî navçeyên Batmanê ne. Batmanî bêtir bi ziraetê ve eleqedar in. Ew milkê Kurda tev xêr û bêr e. Aliyek maden e, tev zîv û zêr e. Lê ka ez çi bikim îro maye ji xelkê re. Hezar rehmel gora te Seyid Axayê Cizîrî. Belê hevalê ogirên êşa mêvanên ezîz û xweşewîst temaşavanên dilovan berê her tiştî wîn hemî bi ser çav û seran rahatin û bi xêr hatin ber ekranên me û bi xêr hatin ekranê Kurd Shopê û bi xêr hatin bernameya Gera Welat. Bernameya Gera Welat îro li Batmanê ye. Sal 1911 û 12 civînên Selanikê yên İttihat Terakî. Di vê civînê de İttihat Terakî biryarekî dide û dibêje em ê ji 2 milyon gayrî Müslümên vî welatî xelas bibin. Lê di derbarê Kurda da weke fîzîkî biryara qetlîaman nade ji ber ku di şerê cîhanê yê yekemîn li ber deriye û pêdiviya wî bi şervanên Kurdan heye. A duyemîn jî sedemek wî heye ku Kurd jî bisilmanin û dibêjin dibe ku hevkarên me yên bisilman jî li ber vê yekê bertekan nîşan bidin. Lê di wê civînê de biryarekî têdayîn. Zimanê Kurda, çanda wan, kultura wan, hemû war û wargehên wan yên dîrokî, têde jî stran û awazê wan, cil û bergê wan û xwarinê wan dê bêne guhartin, dejenere kirin, asîmle kirin. Ev jî weke jenosîdekî spî tê bi nav kirin. Lê tenê ne ew tişta qetlîam ku mirov bi fîzîkî însanan bikuje. Qetlîama herî mezin, kujera herî mezin, qetilkirina war û wargehên dîrokî ye. Qetilkirina herî mezin kuştina ziman û çanda miletekî ye. Wekî ku hin dibînin anha em lê Heskîfê ne. Ev der wargehekî 12,000 sal e ku li vê herêmê bav û bapîrê Kurda jiyane. Dibinê her kevirekî de jiyana 12,000 sal ya mirovahiyê heye ya şaristaniyê heye. û mixabin wekî ku hin dibînin bi qetlîamekî wisa mezin rû bi rû ye ku niha dibinê bendavan dahiştine. Ev qetlîam me xwez ku em di destpêkê de vî derxin pêşberî we. Dibinê her kevirekî de, dibinê her zinarekî de, dibinê her kortikekî de war û wargehên bav û kalan hene û Kurd li vê derê jî yane. Şaristaniya 12,000 salî ya mirovahiyê li vê derê bi vê bendavê qetil dikin. Me xwest em di destpêka bernameya xwe de li Heskîfê bin. Qetlîamekî spî. Bajarê Heskîfê bajarekî wekî ku me got 12,000 sal xwediyê dîrokekî ye. Bajarê kevin li vî rexê wî ya lêbû Çemê Dicleyê dihate divê herêmê de diherikî û Çemê Dicleyê bajar kiribû du feq.
باجارك لويالي رخكي باجار لويالي چم رخكي لويالي بو هسكيف ده همان دمدا وارجها مروانيان بوجي ومروانيان جي لوي دري وارجهن خداني بو حكمرانيا دولتا كرديا مروانيان جي لوي هرمي بو مخابن صد مخابن قتل عامكي مزن نها لهسكيفه رودايه هوالنو دماغو بحثا باتمان دبه گلک تشتین بیرا مرولی یک جه او تشته کو دوان سالین داوی دا گلک شانوگر جباتمان درتن جه شانوی لباتمان گلک مهمه و گلک علاقه مزن لی تداین جبروی که مگو مادام هم هاتنا باتمان هم بچه که بحثا شانوی جی بکن لسروی که منه که با آخبن شانوگره که هجا هم ورگر هم لیستکوان هم جی درهنر شانوی که یعقوب سلیم اغلو میوانه مایه که یعقوب سرچاواتی سرچاونشی باشی سپاس بخیراتن ون میوانه منه سپاس دکم دما کو ام شانوگرات بینم اثر خو بیجم شانوگرین کو میزها وان تبر چاوی من کنیمته دوجی ما بحثا یکی کربو حواله کی کربو نهاز خوازم ویتشتی اشته بپرسم لباتمان اف 10 ساله داوی گلک شانوگر در کتن یعنی درباره شانو دا گلک خباتن مزن لباتمانی هاتن کرن سدما ویچی الگوریته yani az usa bejim ده 15 سال nav karobarê şanoy dames jwêngê ve li batmanê herî kêm sê-çar komê şanoy hene û evana hem aktif car inaktif yani nav vî karî dane û geşedanekî ava dikin li batmanê çima şanoger dertên nizam belkî herkes şanoger be tu dizanî ki vî bajarekî piçûk e bajarekî nû hat yavakin vî 20 salê dawî da 30 salê dawî da pir geş belkî seriya milyonek nüfusa wî heye lê di vî 10 salê dawî da gelek fenomen ji batmanê dane fenomenê Kurdî ne di nava xwe de dîzî û yani rêzê filmên piçûk çêdikin li gorî imkanê xwe û gelek şanoyên Kurdî şanogerên mezin li vê derê derketin piştî ku ji gundan hatin vî bajarê ev tişt çêbû yan dixwazeya xwe de ev tişt hebû li gorî te yani arast kesên ku li vê derê şanoy dikin ama bê hemû ji derve hatin ez ji farqînê me ez ji farqînê hatime bir hevalê ku em bi hevra dixebitin ji farqînê ne em bêjin ji sêrtê hatine kercewsê hatine ji ber devokawan ew zêdetir tên nasîn diyarın arast ev yani ji bûyî niha dibêjin ku li batmanê fenomen dertên an şanoger dertên مقابل نوسه جبري واحبون ليه بخيرا مديا جواكي او امبيجن فينومنتي ادي خياتكن ادي تين ناسين جبروي دبن سانكي ناوا في دسالي دا بيكات لي نوسه يعني انترلانداوي جبري واتي ده 15 سال از ویکاریتکم جوهنگه و هری کم سه چهار کوم لورن او لیستکا دردخم پر باشه که یعقوب على قیام ملت الورا چوایا yani ملتش لیستکن و تماشات که از وها بجم لیستکامه پنجشنبه جنهاوا جیمنامه یا سرباز یا جمری یا سرباز جی ام دروبره لیستن او جی ده روبره قدیه yani از وسا بجم ام جمری هفته جار لیستن ده سال کنی و هفته صحنه هفته و پنج صحنه وکر صحنه مکر و جمری سرباز پاشه درکه سربازی ابو 35 حتی انها قد يعني ام بيجن حتى رجال ليستكي جيما يفرا نمانه ساعات خوش على غيكي مثلا يكون بكردي بكن يعني ون في كاري مادام شانويكي بكردي تي لغوري من ملت كرد برتشيفي تشتيه وبتنينا هله نايله ام تني اخو ناليزن بدره ام درباج ليستكاتينن اما بيج اسطنبول جوانه ج آمده ج انقره ج مردين ام ليستكي كردي تينن حموجي حتى تن دروبري سيروبري بليت دقدن سعد خوش تايبتي جي شانوي آمده ام مهد سجار الفدر جديد ناوان ام برنامه خويا معنا چاپتكن تدي بليت ما هدي دي دس بيكر داويا هفتي ام آمدنه
بلتمج نهوا دسانس اما به قدیان yani ne mane. ساعتا وخوش yeni sahne yani dikanu sahne nu libatmaneye un lvedere xabatê xwe dikin perwerdeyê wê şanoyê hene lvedere بله کما تنها دید او کما میا درامایه یه زاروکا جیام دادن ام دبن برا jibingehê jibingehê ve dendik ve çekirdek بله saat xweş سه چهار کمی می تنه زاروکا هنه ê zaroka wek perwerde hene Bele. saeta we xweş be divê ev tişt bi kurdî û ev tişt bêçêkirin li gorî min yani madem kulîlkekî li vê derê vebûye bila ew kulîlk geş bibe ji nûva şaxalê bixe û mezin bibe her serkeftî bin malata ava te deriyê xwe vekir serkeftin ji bo hemû şanogerên Batmaniya جبو محمیه Spas dikim. Spas xweş. Gera me ya li Batmanê berdewam e hevalina. Hevalino. Gera me ya li Batmanê berdewam e wekî ku hûn dizanin di hemû bernameyan da hevalekî em diçin hunermendekî hevalekî medbîne û paşê jî ew me li wî bajarê digerine ew behsa wî bajarê dike ji me re îro jî em ê bibin mêvanê Marûf Alan hunermendekî hêja ye werin. Rojata bixêr. سرسری چاوی من خیر و سلامت دیگه کمی Recan. Çavê min. چاوی من Başî. سرسریم نمت باش بی سر Recanê te چاوی sağ be serçerîm. Marîfê bira. سر چاوی دیگه Çavê کمی te zergila. سپاسمت کی خوش و Spas dikim tu çavê min î. Em li ekranê Kurd Shopê ne? بله Bernameya Gera Welat. Gera Welat îro li Batmanê me gomêl deriyê texin hinekî bi te re sohbet bikin. دریه من دریه متوای Çavê سر min. چاوی من Spas dikim. Ez dixwazim destpêkê de tiştekî wiha bipirsim. Rewşa hunermendên Kurd li Batmanê çi ye? Hûn çi dikin? روشا هنرمندین کرد کل باتمانی یعنی گاوا کتبیج الباتمانی دوی مروف چاوکی گشتی لیبرینه وکی باکور وکی هنرمندین کرد مروف بگره دست و پشتر وره باجارا یعنی شخوا روشا قرونه کتوزانی دی جهانی ده باندوره کی خوی پر مزون گران لسر همو کارون غباتین جهانی هر واکار هنری جی پر تاثیر خو کریه آدو دیاجی روشا آبوری Bele bele bele. yani bandoreki xoy awaki neyni yani gava iro hunermend eri hunerj hesti mirofteli droja meya iro de teknoloji ev qas peşketin çi bu yeku aborit ne betün kari huneri ba afrinu bijini berdesti gel. Peki hunermend li Batmanê niha konser û organizasyonên bi vî rengî niha tunene yani ji ber rewşa koronayê û vê ew ê biçekî ev ya kêmelê niha divî halda govend û dîlan û hunermendên kişin dawetan rewş divî warî Tu bu xud zane ez jî kesekî kari huneri dikim belki 2 sale hênû ev sala dawî tek tuk hêdî çê dibin lê ew demên berê ku konser û mêrîcan û şev û şahiyên berê vêga tunene. Newsa marûfê bira em çi bikin dizanî tu ji me re stranekî dengbêjî bibêjî dengê xwe yî koçerî Em herin alê cizîra botan. were meydanê were meydanê bila ji me re çayekê bînin Ebla çayek çaya şmere me jî çayek. bînin em strana Mîran newsa ji te Mîran saet xweş Dest pê bikin. Ay saat xweş Batmanê bi çaya xwe jî meşhûr e na çaya Batmanê gelek heye Çaya xwe meşhurin lê. kerem kebrako Ez pêşa qurtekil çayek me ez qurtekil stranê me. were meydanê Were Miran 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 Were me Heranele aile Can. Can. Neman Oy nemo ey Veredile mişkan yoka lel Binya mala Oy jvo vete Veremine goti benamız ka ataroka gulu gul çiçekun Sosunu beybuna aleş berpeye veşteteye
he sabru male eman 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 وی دبلا خودی خراب که مالا خاین و فساد و بدخت گنده مه چاوا نشن از و چاوی رشی بلکرون لکیلکا هفدو وارحموا هاتين لوش خرو ومري هالمري بنو اي من شعبي تخارو وكا ثيرابيه يعني دنگو دلي تخش مالا تاوا به ام چايا خو بخون و ام خبر د نوا بازار لباتماني كاچه هي چتنه سر چاوي من سر چاوي تل سر گلابه وره افدرجي كلكي دستكي وك ما في مروبا اوا هيكلي ما في مروبا ما في مروبا هري وك سيمجي سمبولك ما في مروبا دست بيكا كولانا گلستاني معروفه برا از او بيجم نها لباتمانه وين خب چه خيدكن يعني او کارو بارن لباتمانه چه هنه اوای زراعی حیوان و نزانم چه باتمانی دوی واریده چه دکن گلو كيكو وك بركي ونجي زانم باتمان باجار كينو يعني بيجن امري باتماني ديروكا باتماني شيست هفتي سالج بروي كي باجار كي كوسموبوليتيكا بيجن نو هروا كارو باري خوي زراعتي جودكاري هي لا زراعات هي نفسها يعني جنم جاجل بامبو تشتنوسا ملات خبيا واي خويتك للاليه دنيشي او مثلا بترولي يعني او شعبكاني هنا او شعبكاني فيغان ملات شو استدايه يعني شخو مزم بونا باتماني وك باجار ام بيجن سالا نوتي ده باتمان بو باجار دو سالي 1948 ده درخصنا بترول ايدي باتمان دست باجار بون مزم بونه بو وی آوای گلک دباره گل پرانیل سر زراعتی هم ببیجن و کدن جی اکو کارین فرمی دکن و بو آوای جی حیوان چوایه یعنی وقت آجالوانی هی الباتمانه یا نه آجالوانی هی لیتو بکنه که نوک دمین بری نوک بری چقاس روش پیش وده چه مروف خود گیجینه باجار گندیتی کوچرتی کاروبارین رزوپاس کیم بویه لیجی هی باشه برجان مالاتا آوابه تگلک آگاهین باش درباره باتمانی دا درباره چند و هنر و خپات و کلپونین و دری دجدامه مالاتا آوابه از گلک شاد بون تو میوانی برنامه یامن سپاس کم از ایدی خاطرش تب خواز متکیم سوکا گلیستان جاده گلیستان که ام بنیرن باتمانی لی دری جمرات چت بیشن متکیم سوکاوان باشه خاطر تبی خاز برجان لخو مقاطبه اولو گرامه یا باتمانی د سوکا گلیستانیان جاده گلیستانی ده امیر چند اسنافو حوالو هوگران را با آخوین و بردوام بکن ور ورا مربى مويش فروش مرحبا شورا كيكو مرحبا شورا تشوي باشي صافي تشد فروشي كيكو مويشن موجود هذا فلوسي ساعات تاخذ بناوي بخير ناوي نبيش ده بيجلو ورا ها ناوي بخير ناوي سعدادين كيكي سعدادين اب خرمي كرينا قلبي عراق لنا عراق تن اب مويش ايه كليسين عم تابعين باشا كيكو مشتريته بيتر كينا اي كنتين بترى لفيدر يفانا اشترى ذكرن بترى كردي خبر دنيا بزمانك الدنيا كردي خبر ددن مشتريش قلت له ايكو انا مشتريتنا انا قلت له لايكو هنا ايكو انا كردي خبر ددن كي دادت دخوازم چه بيجم زاني لواندرا او تيكليا انسانان مشتريان و او كسين كمالي خود فروشن تيكليان و هفدي دانوستندني و بكيجان زماني نبيتر كرمانجيه نوصل سعاده باتمان يا خوش به هيك سعادتي المالاتا هذا اسمه ويجي كي تجيب خو بقول صحيح تعال مني باشا مالاتا هذا بخاطرته
Gerameya li suka Gülistanê ya Batmanê. Ev suk ya herî navdar ya Batmanê gelek xerebalık ji seyareyan ra normalde girtiye. Eva çima araba xisne virê nizanim. Kesekî ku meriv wan ra xeber de li vê derê kî heye? Ka were were. Were ka were. Ka were. Merhaba ştara. Çay başi ka were. Tu çok hoşuk dikeni. Kenê te kir ku ez hatim bate zanîm. Navê te çi ye? Fatih. Fatih tu çi dikî çi karî dikî? Şeknakı. Wala tu tiştek nakî. Çima? Çima işte. İş dine te mektep qedan diye mektep falan xwendiye? Tokadan diye. Te mektep xwend? Te kîjan te çi xwend? Were ka were. Şu anda ortaokul falan. Te ortaokul xwend? Başa. Niha te heta niha çi karî dikî? Çi karî dikî? Şeknakı. Tiştek nakî iş kar tune li Batmanê. O iş tune ye. Te berê çi işî dikir? Te meslekê te heye? Çole. İşe çolê çû pembû gil tiştên wisa ne wisa? Arı işi çole. Mısır. Saeta te xweş be. Tişkî bipirsim. Öyle bak. Li malê hûn bi Kurdî xeber din yan bi zimanê Tirkî? Zazakî xeber din. Min çavê te xwara were. Başa qewet be jara. Çavê minî. Keko selam aleyküm. Qewet be jara. Çawan goştê çi difiroşin? Goşte tutkar koş. Ev emrîşkan e. Emrîşkê kirêne keko. Emrişke ordiyene. Wî ji ordiyê mirîşka tînin virêv. Evet. Çima wî Batmanê mirîşka xwedî nakin çi ji ordiyê tînin? Nete batmanı ter xwariye. Aa. Karûbarê we çawan e keko, rewşa we çi ye? Karu bire me qed nebaş. Wa. Rewşa esnafa bi gelemperî çawa ye? Qed nebaş. Wa. Nebaş çünkü her tişi zam xwariye bu abiye. Yani goşte tutka jibiye süpej mi? Kiloya goştê tûtika ku hûn difirojin biye 35 milyon. Yekî hate pazartesi pevet be süpej. Yani Süpej. 3 kilo 4 milyon kesin. Navê te çi bi keko? Navem seyfedin. Keke Seyfedin, madem ji ordiyê ji bajarên Tirka ji wê derê te eger em vî tiştî li gundê xwe li mala xwe xwedî bikin, li erdê xwe xwedî bikin, ew ê erzantir nîn be ji bo me gelo? Rast ama ka. Yani Amerika gündü ka. Her çiz bu abiye gönlüme zaten tebva bile. Yani maliyet abi halas nake. Peki fikrê te çi ye em çi bikin? Bila millet çi bike? Yani ev vî halê heta kîn gihare? فكري ما في ملته معياني جو واسسز به وعقبه وحالي ما افعل Divê em li hevdû xwedî derkevin. كسنكله Mala te ava bi Keke Seyfedin. Spas dikim, xatirê te qewet be jwara. Merhaba apo. اهلا سر شباب Tu çawayî başî? باشم Xwedeş te razî be. Navê te bixêr? امين Apê Emîn. İnşallah tu başî tu ji Batmanê. بله Tu ana derketî Sûka Gülistanê ji xwe re digerî. دیگرم Rewşa Batmanya çawa ye rewşa? نباشی Çawa bi çi awayî ne başa gelo? بورم کنتا قبات کر نکارم 11 میلیونم کار مازوت Tu çi karî dikî? از مامورم Tu memurî û te araba xwe girtiye tu bi 11 milyon nikarî mazotê bikirî û nikarî bişixulînî. نکارم ما چارچه 15 میلیون چه Mifahim kir. Divê wê halê me çawa be em ê çi bikin? حالی زنگین خوشه حالی فقیره چون فقیر چونه Tu divê jî gere em çi bikin? Yani ji bo nîvê yekê divê em çi bikin? Millet çi bike, em çi bikin? Çareserî çi ye apo? صاف زوره درما ملا صاف زوره یعنی یه فقیر پریشانه زیده پریشانه یعنی انسان گو 8 میلیون پره نینه مالی نکاره خوی که خوی حق نفوت نکاره خوی که kesinlikle Rewşa Batmanê peki iştine li Batmanê li Batmanê karûbar iştine heye gelo? Tune ne wisa? Sene Batmanî xwe bi çi xwe dikin? Batmanı ev Mısır'ı ya ev ke ev jitine Ew jî demek ye yani ev jitine bir litre mazot gobe yazdı milyon çiftçi çağı çi nikare. Göbüre gobe fazla milyon çağı çiftçi deyip ke ne karım ke Nikare. kesinlikle ne Rasta. karım ke ne kare ev çiftçilik jî xılas bu o çiftçi misal ne kare mazot ev yazdı milyona bıkır kesinlikle Em tenê dikarin bêjin wê çaxê Xwedê li halê me were rehmê. Hadi ver rahmi Başa. sağ zor Mala te ava pê Emîn spas dikim. Xwedeş te razî be. Mala te ava be. Apo qewet beştera apo. Bxeyr û selamet. Destê te maş dikim. Tu çawayî başî apo. Ez birçîme pişamiş kestiye sabun bikirin. Nexweşê me ye apo çawa me sax bî. Apo tu dikarî behs evan sabûna bike. Sabûna çi ne? Tu çi difirojî ji me re? Sabuna hanekê yek jê
ji Qaysî çêbûye, yek jê ji Hawuca çêbûye, yek jê ji Lewentê çêbûye, yek jê ji Kundira çêbûye, yek jê ji Yîlan Yaɣî çêbûye, yek jê ji eşek sûtî çêbûye, yek jê ji keçî sûtî çêbûye, yek jê ji boyê xurê, yek jê ji boyê bîrovê, yek jê ji boyê porneweşîne, yek jê körikliye, yek jê ji bo hemû tiştî ev sabûn li virê heye. dermane erê. Derman e saeta te xweş be. Salyangoç zanî çi ye û şeytanokê qulê kebira de. Erê zanim. Ere sabunî jî heye, dermanê xurê, pirzika bîrovê her tiştî heye. Saeta te xweş be. Apo tu çend sale vî tiştî Pêncî kivî? sala vî eşîtkê pêncî quş perê mitine kurêm nexweş İstanbulê ez perîşan il erdê me ez jî nadinem neşxwe pişuxlim ez mame perîşan. Kî izin nade te apo? Kî izin nade te van sabûnê xwe bifroşî? Yasak belediye naile. A belediye nahêle. Mefhem kir. Apo tiştekî bêjim. Divêjim Batmanî li mala xwe bi Tirkî xeber didin. Rast e? Valla nizamenin nöbetçi kesime. Başa mala te ava be apo. Xatirê te. Qewet beştera. Hûn çi dikin kê gol virê? Qewet be jwara. Selam aleyküm. Kêko qewet be, bereket be. Spas dikim, Xwedê ji razî be. Hûn baş in înşallah. Kêko kahwerin kî ji we ye kahwerin. Navê te bi xêr? Kêkê Hemdîn. Hûn çi dikin van masiya wî ji Kurtînin difroşin? İzmir'etinin, Karadeniz'etinin, Masiyên behra bixwêne ne wisa ê behrê ne. Masiyên herêma me hene li van dira ê çem hûn tînî li van dira jî difroşin ne wisa? Şebot çikabîne yekêm lê binêre xêra xwe. Ava ê welatê me ne. ana yuvarlatı, Navê vî çi ye? Şabot, Şebot. Ev masî li welatê me dertin, li çemê welatê me dertin ne wisa? Mehmet'in, Adıyaman'ın, Eva ê ava şîrînin. Yava Şehri'nin. Êdin ê jî hûn ji aliyê behra reş û ji aliyê İzmîrê û Egeyê wan jî hûn tînin û li vê derê difroşin. Karûbarê we çawa ye kêko? Hûn memnûn ji karê xwe, rewşa we çi ye? Ali hazır hem ne memnunum. Ne wisa? Fiyat zede dibin, hem zede ne memnunum yani. Ne wisa? Kar nemaye. Tiştek dixwazim bipirsin, tişkî taybet. Müşteriyê wey ku tên, ew kesên ku tên masiyan dikirin û dibin. Bi we re bi kîjan zimanî xeber didin bi taybetî li vê derê Bunlar genelde Türkiye kadar. bi Tirkî xeber didin? Ev ciyê êşê ye ne wisa? Eyvallah eş neyeceğim çok. Yani Kurd jî tên dema masî ji xwe re bikirin bi we re bi Tirkî xeber didin ne wisa? Kurmancıcıya haberdin, hene Türkiye'ye haberdin. Ev Türkiye haberden, bunlar hep Türkiye. Cevap didin. Cevabedin o kurmancıcı aynı şekilde kurmancı haber. Lê bi gelemperî kî ne? Bi Tirkiye. Tiştek ne baş e. Ji Batmanî ya re bêje bêwexta ku hat me re bi kurmancî xeber didin. Serçavê te ser gila be, mala te ava be. Spas dikim, xatirê te. Qewet be jwara, bereket be. Mijgura gelek nokan dizî. Were meydanê. Keko qewet be. Rabbi خيراتي Çavê minî haya vejetine hinek nokê we dizî helal bikin. عافيت بس غطي Spas dikim. Navê te bi xêr? حسين Kekê Hesên rewşa we çi ye hûn çi dikin? والله باشان بول بول دروني وصندليه مالورا بول وين قدن؟ هو قادر Rewşa esnafê Batmanê vî halî de çi ye hûn çavat? خذي بك حوالي ما تقول ما بيقرتيه Nalo. اصلا بيقرتيه والله شيء مزوره خذي خيرك Xwedê alî kariya we bike. امين امين Tiştekî dixwazim bipirsim. Müşteriyê te yî ku tên bi kîjan zimanî te re xeber didin? خذي وكيل ايه تبجي تركي خبرتك Wa. اري والله Bêje mala me xerabiye ya? يا والله تركي ام از عربي ميز تب تركي خراب Hemû tên û Tirkî xeber didin. Wa. اري والله Xwedê alî kariya me bike. بس جانا تشتي كرمانجي برسكن مثلا ام نزان مثلا Ha wî jî jê ew nînin. اري Ev tiştekî pir xirab e. Divê meriv nehêle vî zimanî bimre heyran. يا Lê xwedî derkeve. يا نما زماني كرمانجي عربي خلاص تب تركي Tilmalê bi kîjan zimanî xeber dî? يا مشبكه Wisa neke. خذ بيركا خور عربي خبردم وزارك خور تركي نزان نابم شبكن Mala te ava qewet be bereket be. Xwedê alî kariya Spas me dikim. bike. Malî ava be.
تماشاوان العزیز ام وی هفته جهاتن داویا برنامه خواه گرام ما یا لباتمان وی هفته بداوی بو من دوی برنامه ده نگوت ایلح من گو باتمان چما من گوت باتمان تخوازم بدو پیوان ویجی بیجم جواره باتمان تی گوتن کد دیرو که ده جی مروانیه وارگاه مروانیه وی هرم همو وارگاهان مروانیه جیه کو باد لی مایه او جیه کو باد چویه و لی مایه ناوه بادمان لی کرنه جبرویه که من نخواست که از دوی برنامه خدا بیجم ایلح من گوت باتمان اونها گرامه یا لباتمان اف هفته جی قدیا حتی هفته کدن حتی برنامه کدن لسر اکران کرد شوپی ببینن و ببینن خیر و خوشیه ده خاطره و